mulai matur le arapar raga-raga senamian jamaah keluarga sambung tadahruan majelis ilmu ile bulan sak sampun liwat dawak sila sarang-sarang memuji Allah lan ungkapan rasa syukur, rasa cemoh, rasa nikmat kelebat dewek belunggu sami senamian atas segala napi pun tadahruan karunia, napi pun tadahruan nikmat, napi pun tadahruan paicen di seda Allah Subhanahu wa taala. Maras kadi pengiringan dewek pelunggu sami mangkin niki tingkatan daripada nikmat samut idap mangkin niki adalah teicanin kekuatan yak kadu nikmat untuk mengabdi karapan di seda Allah taala. Lamun hanya sekedar karunia ataupun paice nikmat doang ya teican cemoh memang demenat memang lagu tadahruan karunia paicen Allah taala sa teican mangkin niki tepemensang idap rasa tepemensang lengka ajung ngat niki ya rauhin kadu nikmat sehat nikilah nikmat di atas nikmat iki isa jarangan terima isi manusia mu jarang tenda syukur ia jarang dewek pelunggu sami sak cemohin diri ia jarang sak cemosin diri sak teicanin nikmat di atas nikmat niki padahal nike adalah karunia Allah taala sak sifatnya adalah terkhususan. Tekican umur mangkin niki nikmat. Saya kadu kawih umur niki jari ibadah nike adalah lebih nikmat. Lagu jarangat syukur niki sak teicanin tepemensang ya gawe ibadah karya yang pengabdian karapan di seda Allah taala. Enggak anentah dawak. Ande tiap berdahar, ande tiap berkelur. Papah sakan terap doa antum beli lalu syukur. Alhamdulillah. Yang kesugul malik usni kan terap. Kalau sambal monte, manok pelecing. Padahal bentuk utangan. Dia lunas ni ke, terbayar setengah. Dah kan menikah kan terap pun berunjuk. Alhamdulillah. Lagu nentana tauah ya cemohin andai tak tekica ni ke besuh sabadahar sabakelur baru ia mut kadu ojuk ibadah ni ke jarang sak syukuri ojuk niki mawinan ni ke dawak paus baca surah al-fatihah ia cara entan dewa pelunggu sami ya puji Allah taala di samping at ungkapan rasa syukur rasa cemoh moga magi napi tadahruan pengiringat semakinan niki napi tadahruan karyat semakinan niki tercatat harapan di sisi Allah taala sebagai amal soleh amal baik di sisinya ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin wa bikabulid du'ai wa biqadail hawaiji bisirri asraril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal mustaqim. Walal dhalin amin. Kedua kali sarang-sarang bersolawat, terlebih lagi makin niki bulan Sya'ban
tanggal pira mungkin tanggal 10 balu oh balu tahu tanggal 10 bulan Makat ni ke bulan Maret. Sya'ban bulan mungkin niki salah sopok entan tak cap ataupun merek daripada bulan Sya'ban adalah syahri pengendikan Nabi adalah bulanku. Ia mencapan si Nabi bulan Sya'ban niki adalah bulannya beliau. Bulan Rajab adalah syahrullah, bulan Sya'ban adalah syahri, bulanku, sedangkan bulan Ramadan adalah syahrul ummah, adalah bulan umat. Sehingga ansa Nabi mun pas langgah penamaan entan sak tepinaan merek ataupun nama niki dengan bulannya beliau, berarti beliau seipi bulan ia amput tak anjuran elek bulan Sya'ban kadit luik-luik berselawat ojok saipian bulan gitu. Kadit luik-luik tak berselawat ojok saipian bulan. Bareh WhatsApp selesai ya riwayatan satu kejadian niki yang pun dewek pelunggu sami ya sarang-sarang berselawat niki arak satu peristiwa dawak. Ja'at imra'atun ila Hasanil Basri radhiyallahu anhu faqalat, arak sopok dengan bini, arak sopok dengan nina memarak ujug Hasan Basri radhiyallahu anhu. Apakah bini niki ataupun dengan nina niki memarak ujug ulama, ujug dengan soleh yang pete sencolet? Anja kadang-kadang maaf nggih, ibu-ibu nu genem memarak-marak ataupun lalu mun pete sencolet. Kadang sa engas sinta sermin, kadang sa putih kuning isin terseriuk si dengan mana ke dan tercolek le alis solah dua tercolek telek kending solah dua dia menuah lalu pencoletan lain dua karingan murun batu irup dua gue makin jak kalah jamaah laki isin pencolet Jepang sit kalah pencolet Jepang isit kalah pencolet make up ni ke isit kalah. Sabereng bau jadi putih, sak tipis bau jadi tebal, sak tebal bau jadi tipis, jelamer sak bocung bau jadi tipis, macam tanah peat di si jemaah bini. Nggih, alhamdulillah, puru-puru. Angka percuma tak mentera zaman mangkin, ya jual-jual penawar aja susah. Susah mangkin niki. Maaf, jual penawar je susah. Ya kalau anele minuman pedas ruan putih. At kalau anele marak meniki ruan dengan belulur ruan, orang tertarik, ruan olak. Sopok dengan bini niki memarak ojok Hasan Basri berbahasa beliau. Innahu kana li ibnatun syabbatun pamatat. Bahwasanya Nabi aduannya jamaah bini ataupun hak nina niki mesaan parak adalah beduin anak nina sak masih dedara lagu wan tak ninggal. Beduin bija nina masih dedara ting lagu wan tak mati wan tak ninggal. Baru oleh perjalanan niki sampai tak ngobrol-ngobrol luik gati jamaah keluarga di sekitar mukim niki sak ninggal dunia. Masalahnya ibu-ibu pira melet. Dia melet ninggal. Ndek. Terpaksa doang menunjuk ampun nak bau. Namun tak terketuan si malaikat aja selapu nak jawab kena aku tak mau. Jadi
dengan saparak ujug Hasan Basri niki adalah sak sampun tebelin isi bijen ia nina dedara kemudian meninggal dunia. Bahasa Nabi, ahbabtu an araha fil manami fajituka kai tuallimani ma asta'inu bihi ala ru'yatiha. Tiang uninaan meletegati ya dait anak kak sawah ninggal sawah mati mana-mana gamak di dalam tedem yuninina. Nah, kalau mau nak kasih sayang ibunda kasih sayang ina ajak sila dawak den ya bau sitia ukur. Termasuk juga dawak jamaah seramian inak saelik dunia niki, bumi niki adalah inak sebenar dawak. Kenyakan sa ya terbait jari bahan itan ya terjarian Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bumi itu tanah niki ngeraos, atakhluqu minni khalqan tadkhulun nar. Ya Allah ya Rabbi, apakah pelungguh dekaji ya Allah yang pinak makhluk pelungguh niki yang ciptakan makhluk tadkhulun nar, yang makhluk niki yang tetama ujug api neraka. Yunin tanak niki ngeraos. Jawaban Allah Ta'ala na'am au. Yakinan man ata'ani adkhaltuhul jannah wa man asani adkhaltuhun nar. Saya sak taat, saya sak pacu ya manik Allah Ta'ala surga lagi tamaan lagu lamun ingkar lamun maksiat lamun bejigar neraka lagi aku neraka dia tau ka itok balin manika. Yang pun pabakat bumi niki langsung nangis panabaatil uyunu membuka iha fahiya tajri ila yaumil qiyamah. Eli entang sak nangis bumi niki ya ampun terus menerus mengalir air sampai jeluk kiamat. Air enggar-enggar searak mangkil di bumi niki adalah air mata niki dawak. Saya tertangis dewek pelunggu sami saya tetama ujug neraka lagu dewek pelunggu tamak niki no ya kelelek doang. Nehi saja. Ya kelelek doang saya tamak ujug neraka niki. Malahan ini air mata ia terpinak maksiat. Lalu unjuk air buka lah, lalu unjuk air inyat lah, air panas, benang kelambu, benang korden. Menang macam-macam lain ni kalau santai. Ya, benang stukal malaikat akan benang stukal, benang macam. Alhamdulillah jaka makin selaput tak ni kena terruan. Buka liwa tak doang paksa lalu ngaji juga bagian daya. Dia kuah telah berbiru tak mandi endah tu. Tak milih mandi ni ke kokoh-kokoh baik tak mandi belum jekili. Gemula si demen. Malahan ini air sak mengalir, air maten inak sak tangis ya gaya maksiat. Ye ton pada gaya maksiat ni ke. Padahal dawak sagirang kali lingkuk lamun dait ai enggar mulia teruk mula gama yeruan ai maten ina saya tangis setiap sakit pendai terlemak. Yang pun jamaah bini naluri ibu naluri ina lamun kanti tebelin merari isi bija jarin pasti nangis. Nunasan ibu-ibu napi jak tangis. Nih, waktu belin-belin merari niki. Napi tangis. Oh, di mana belin merari? Coba sawah. Napi tangis. Darah sili. Agak. Keras gati. Ia mentangis nggih. Padahal saat mentangis ini yang sambil nangis sambil sebut kepeng.
Sambil nangis, sambil pira ya berlaku ada nani unit. Dia mendatang doang dengan bait wali, sambil nyempata, sambil erok, sambil pina kopi. Lawan rasakan jadi dia bait wali unit. Lepawo ni dia. Masih dengan kepeng, timan-timan nangis. Dan tangis kepeng ke? Oh. Sebenarnya samun tangis isi ibu-ibu lamun tebelin khawatir takut bijajari ni keyak mau kesengsaraan. Dan bina marak bumi, dan bina marak tanah, marak dunia niki pasan yak terkena si Allah Ta'ala. Lamun maksiat yak tamak anjuk neraka, ia montangis isi bumi. Naluri ibu, naluri inak. Lamun kanti yak dengah bijajari ni yak sakit, mesti nangis. Lama lamun dah selesai jak timan-timan dek kanggok menantun mukur telefon. Kabas menantu kacenian bulan berang pluk plak teh balang. Deng. Lama lamun wah nyongkol lamun dah selesai jai. Assalamualaikum. Apa porok manak darah beri semama. Tepi tu letem kebiasaan harap pesor pinak gedik mau inaknya ke krepot ndeknya mau kamu mana-mana semama meletih tu ni ada yang kanggok ui lamun wah ke ruang solah kahat nangis daya pelunggu sami marah maniki yang pula malat ada tak daya tak enggar-enggar wah ndek tak cemoh badik kembet yerun ai inat ai maten bumi. Ya, lamun secara ilmu peki di antara pitu air sakanggu tekadu bersuci teparan aran maul aini air mata. Ia kena ni ke para asatis para ustaz maul aini air mata ia kena lagu mud balik kena mata air. Air mata siapa? Air maten bumi sak tangis sak tetama ojok dalam neraka. Kalau mata ulang, dia pelunggu sami hat tamak niki nak cengik dah mana ke lai kecemoh. Dawak. Lanjut ojok cerita sabaru. Ia ampun tiang parak ojok pelungguh wahai Hasan Basri. Kadeksa tetajah gama napi yak amalan, napi yak gawe. Napi bentuk-bentuk tirakat, wirid sampai yak mau gamak ya bedait kaca anak ke sawah mati. Kemelet tak bedait walaupun hanya dalam mimpi. Kemudian Nabi fa'allamaha tetajah sopo amalan isi Hasan Basri. Falamma ra'atha walaiha libasun min qatirani. Demen mara menika model demen wah amal-amalanan sopok malam dengan toak nike bermimpi bedaitkan cebijajarin ternyata bahwa kondisi ataupun keadaan bijajarin niki sungguh sangat menyedihkan mundait dan kenyakan berpakaian lagu sajari pakaian nike adalah aspal yang mendidih ijari kelambin elek dunia niki doang dawak andai teicaan aspal semendidih niki langsung meruk terus kulit terbadik dah. Cenaka ruang kahan doang mendidih lamun batur syukur aspal niki ni telah ngirung kan. Bapa salauk-lauk kali aspal niki lah. Den tahu dek barus den tahu dek macam ruah rasa dah. Apalagi ni sampai nyekan kelepak. Ia jari kelambi jari pakaian wa fi unuqiha al-ghillu elek belongan niki ia tersekok wa fi rijliha al-qayidu sedang kali nain pun tersekok belum tersekok nain tersekok kenyakan berpakaian kenyakan berkelambi bertangkung isi aspal fa akhbaratil hasana bidzalika fagattamma demen wah mimpi mara lemak lumbar malik sabini niki ujok Hasan Basri mara-mara meniki ruan pendait mara-mara meniki ruan anak niki mugdait basen Hasan Basri pun sedih.
Wa madat muddatun thumma hasanu fil jannah wala rasihat tajun. Demen wah berlalu waktu, demen wah ngonelai Hasan Basri radhiyallahu anhu munserminan dengan nike dalam surga tahun. Sajari mahkota, lamun lemak mahkota, lamun kanak mangkin kuota. Kanak mangkin jalan lebih kuota aja bagus baduk kan. Di mandek mangan. Enggak dinara sehat-sehat lalu makin bisin kaken kota. Di kanggo di isu ni kalau kampung kota jiriin peten. Arak dengan nina mundait sajari kecopong adalah mahkota yang sangat indah. Pakolat dengan nina nike berbahasa ya Hasan wa amma tarifuni. Wahai Hasan Basri, dem kenal tiang mano? Manike? Dem taon tiang, dem kenal tiang mano? Anan natul mar'ati allati atatka wa qalat laka kadza. Tiang niki adalah anak kan isi dengan nina sak parak ojok pelungguh melaik nike. Bercerita menomeni. Faqalaha ma alladhi sayyaraka ila ma ara. Lai ina ak bercerita tiang kenyekek tersiksa, tiang kenyekek tersekok, tiang kenyekek terbelenggu. You ni cerita ina. Mu mangkin tiang marak menikirun pendait. Hasan Basri berbahasa kerenapi, malladhi sayyaraki ila ma ara. Nunasan wahai nina solah. Napi tadah ruan kejadian sampai marak menikirun mangkin. Sauwi je nyakit, ternyata beberapa lama kemudian terdait dalam kondisi lik surga wan tak senang. Dia pun berbahasa dengan nina ni kenapiunin marabina rajulun fasalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Arak dengan mama liwat elek kubur berselawat ojok nabi sekali. Ya sekali. Yang pun marak meniki ruan pendait arak dengan mama liwat elek kubur kemudian berselawat sekali karapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana Nabi wa fil makbarati khamsumi atun wa khamsuna insanin fil azabi. Elek kubur saat kuburan ni ke 550 dengan kenyeken terima azab doang selapuan. Maraska dia atur dewek sebaru sempat ngobrol-ngobrol keluar dengan ninggal. Menjadi masalahnya adalah dewek pelungguh niki bau dia isit pina jadi pelajaran maniki itu. Wah rapat tahun maniki itu. Masih diteman ini ya rubah ruan kelampan, diteman ya ini rubah tadah ruan unikane carentan dawak aruan. Beriri aruan kerisa diri dawak. Kembali ke kisah sabaru elek kubur saat waktu kuburano 550 dengan kenyekan tersiksa, kenyekan terboleh air doang si malaikat selapuan. Demen wah liwat sopok dengan mau berselawat liwat panu dia irfaul azab anhum bi barakati salati hadzal rajuli. Wahai seluruh malaikat menuntak siksaan, menuntan siksaan, wah-wahan tentang siksaan, barokah daripada selawat dengan mama sakliwat baru. Bisolati rajulin ala Muhammadin salam asobat humul maghfiratu, dengan selawat sekek dengan samarak menikah keluar jika tersiksa pulih mauon pengampunan desida Allah Subhanahu wa taala. Terus pama yusalli alaihi mundu khamsina sanatan apala yajidu syafa'atahu yaumal qiyamah. Mau berembeda wak dengan seumur sekat, umur 6 dasa, umur luwe mau tetap berselawat ke harapan Nabi. Lamun te andek ni kejak dawak luwe begak harapat ya pulih syafaatna syafaat Nabi. Yang terbacaan doang solawat kenyakan serta siksa elek kubur pun
yang terkican si Allah Ta'ala pengampunan barakah solawatnya. Kadawak jamaah laki sagirang mikat-mikat telek kubur. Ya beton ini becat bau. Mikat-mikat telek kubur, nggih. Dawak sambil-sambil samikat anti kedit nyeleket telek apa taran. Nggih, getak manike mana-mana gamak sengidung-ngidung isi solawat. Ndek je sempat baca Fatihah belu lalu on badik di narak kaputanan. Mana-mana gamak selawat gamak genemal marah manike. Soal selawat zaman mangkin niki wah begak langka tadah ruan keluarga sagenem sademen. Enggak tot girang dengahan, enggak an papan seluaran solat ataupun wasak selesai berjamaah. Niki pula menarak kacian bersalam. Allahumma salli, enggak nikahan niki sekek kajian bersalam tutu. Din bau tutu selawatan arwan tutu kajian bersalam tutu. Lamun zaman lain aja dawak nggih, bapak-bapak senamian belum sami salisiran. Sekedi-kedi yang berselawat. Lumbar jong Malaysia terserakalan zaman lain. Yat pindah Bali terserakalan. Den man bani tahu enjolo lamun dek man terserakalan lamun sak julu-julu mun makin aja betararan dah masih mun tahu den wah terserakalan makin jok Malaysia de tahun lampat de tahun nole masa jok peti mati dah pun tahun nole oh pira lampat pedaran tiak nen oh terjauh peti mati dah pun tahun nole mulai anjak di lampat dan terserakalan kembali sentulah kuning tebaran adalah penolak balak pun selawat niki anu luar biasa keagungannya. Napi lagi makin Masya Allah dengali bagian badbata niki denganyekan perang, denganyekan saling tembak, denganyekan saling ngebom. Dayak pelunggu sami dinarak bom teri. Engkah kau lalu besi yang bisa dua rasa nirup niki mujalanin baik dawak. Dia dengan saling tembak lagu kawa tabo tajuk masjid sembahyang. Enggak saling tembak kelema-lema entut tenda. Lawan perengking buit dan muni entut muni salon tetesu nen butu nen. Sani entut bret ni beda ternyata. Antara entut jemaah laki kaca jemaah bini ya beda. Lamun jemaah bini je butu nen. Jemaah laki ya biasa butu nen. Lamun bini je langsung terus irobek. Bret apa nike. Jadi dawak ya lamun saja malaian datang musibah beli corona unit paran demen wah lalu corona datang inaan corona umi bahasa Arab inak kenen corona inak corona datang makin niki arak penyakit alhamdulillah lawan menurut pemaran dewek teparan aran dek corona teparan aran koranan penyakit koranan lamun wah mulai seke ele gedeng jak lamun deman bih rempe selapun deneman ya lalu penyakit ni ke ya penyakit koranan sekoran-koran lamun mulai sekek dah yang lemak mau pindah mun bih dedait selaput pindah jok lainan penyakit koranan Mbembe tahu lewi jak dia tahu bercerita. Ya, sekoran-koran sungkan. Jamaah kaya jarang aruan ngajinya kerimpe bulan sawi jak. Mbemben. Maka-makan datang yurun nerus unin batukan manike penyakit corona. Alhamdulillah makin niki rata-rata ruan tahu senyum jamaah. Maniki mudawak genem-genem, gereng-gereng berselawat, makin nikir berselawat dulu dengan selawatnya Jibril alaihi salam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam